Gathoni wa Mucomba na Moses Kuria, atongoria aya eri a gicigo giki kia Mount Kenya ni monekana kurekereria ndumiriri irikitie kuhahura Kenya makiria ndeto ino igie maria Ruto arakiendaga hari icera riake kuri president uyu muhuruku wira Uhuru Kenyatta na uria Ruto onete ati nowe ungimuteithura hari bara ino ya uteti wake na gicigo giki kia Mount Kenya kiria kironekana kumurega kaimana. Irua riri ria Moses Kuria nirio riatiga andu mahahukite nginyagia makiria rikionekana tarirageria gutara andu a gicigo giki kia Mount Kenya na njira kumatariria maria magukiumana na icera riri ria Ruto kuri Uhuru Kenyatta rigithoma ati personal meeting between the fourth president of the Republic of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta and His Excellency William Ruto. Paragrafu igiri cia muisho nicio nguhutia kuona Kuria nionekana akiuga ati handshake na personal meetings gatagati wa atongoria aya cannot make us feel safe as a nation, na athie na mbere gutariria uria bururi wagereire gucokerera BBI niguo gusolve mathina maria maraonyita, calling it BBI season 2 is urgent and wanted. Moses Kuria ni athie na mbere gutara gicigo giki kia Mount Kenya akira ikari macokerere kiama kia Jubilee under His Excellency Uhuru Kenyatta. Orogu akora kira ati andu a Mount Kenya ni marenda a political voice na magukora makiona this political voice if at all ni magucokerera kiama giki kia Jubilee. Kuria akiuga ati Mount Kenya made a mistake but not too late. Ciama ciothe ikorwo igibunjwo na cikorwo ikiingira thiini wa kiama kia Jubilee toria magikite mwaka wa hau kabere wa 2016, akiuga we ready na kiama kiake gia kazi gukorwo agigibunja na acoke thiini wa Jubilee. Gathoni akorwo agikira bica ya nyongo ekwete without even kuga undu o wothe, na andu ni makorwo magitaukwo ni kiria Gathoni arakiuga, na gutiri ona omwe wonekana gukorwo akiiganira na icera riri riratuika rirariria Ruto kuria kwa Uhuru mucii. Kenya makiuga ati kwa Wainga matigacoka.